Sibingelele emakhaya, sibingelele babukeli lapho nikhona khona etindzaweni tonke makumbini omane omhlaba. Katlego Media TV sesikhona sisemoyeni. Namuhla sihamba na babedlamini umholi lana lomkhulu Ncedisi Dlamini. Namuhla usuka lapha kusabelo selichibi Apostolic Church lapha suka khona. Usivakashele namhla la ekhaya kunetindzaba letimnanzi lafuna kusicocela tona ngemsebenzi la taba nawo kungasikudzala nje babedlamini ungabingelela babukele emakhaya sisachubeka nendzaba yethu babe ngibingelele bazalwane egameni laJesu Kristu njengoba selishito lendodza yakashona ngimoya Ncedisi Dlamini umholi labasha khona ebandleni lesabelo selichibi Apostolic Church eZion. Kude okunganani nje ukucela kubazalwane emagumbini amanye omhlaba Swaziland na South Africa sicela kumema konke emazayo nakithi enkonzweni lesitabe sinayo silibandla lesabelo selichibi mhla ka-8 March 2025 ikhona esiphumelele hall. Sicela isupport emazayoni Tandla umculo nalokunye ke lokunengi leningasendela kona singathokota kakhulu mazayona kithi. Sitabe sisho kona sithi ayathokoza amazulu ngokuhlabelela nangokushumayela. usiyabo hayi ngova kahle emholi wami sawushito umholi lapha uqhazile ukuthi mhla ka-8 kuye March lenyanga lesetulu batabe banemsebenzi lapha esiphumelele primary school hall lapho batawu bawubambele khona kodwa umsebenzi babedlamini sithi utawuqala ngabani isikhathi Umsebenzi utawuqala ngaye-10 Ntsambama khona le esiphumelele nga-10 sonke sidabe sesivele sime ngemumo ukuthi sithokozisa amazulu. usiyami Ngosiyami. hayi senivele babukele emakhaya ukuthi mhla ka-8 March 2025 lapha esiphumelele primary school eMathapha enzevana lasiya khona sisabelo selichibi Apostolic Church eZion siyabe sigcoba lapha ke yabe kumatima kakhulu ubusuku bonke laphana batabe ke bakhona baphathi bayo iKatlego Media batabe bakhona nabo bagcoba kanye nabo khona lapha siphumelele lapha sitabe sikhona sishutha lapha mholi wami yonke into siyathembisa nathi ukuthi siyiKatlego Media iyawuhamba kahle kakhulu kuleli side la ngakethu kuyawuhamba kahle kakhulu futhi siyakholwa ukuthi nakulelanga kakho mholi wami konke kuyawuhamba kahle kube kulokuhle kuphela. Siyasho nje sithi bazalwane emakhaya nonke mazayoni lapho ifinyelela khona lena video siyanimema sithi phumelelani niphume ngetingane nijakele khona isiphumelele nyalo nje qalani ayine kahle yonke into ihambe ngemumo ngoba kuyawusenjeka lapha kuyawuqotshwa kodwa imali ingasali bazalwane siyiphatha imali ngoba imali kufuna ukuthi ibe sesandleni iphume kuze ibandla likhona kuba impumelelo. Siyabonga kakhulu babedlamini, siyabonga kakhulu umholi wami. Siyethemba ukuthi konke sekuvakele kubo bantu babukele emakhaya. Asathi babe ukuthi ungafisa kuthini kubavalelisa lo ngobavalelisa ngawo amagama la uthi nje fahla kabili kathathu. Lengingaphetha ngako Nkosiyami mazayo nakithi kungaba ngiko kona kucela ukuthi simane siyisupport le Katlego TV. Umsebenzi wakho batakwendela ngendlela yakhona uyawuba muhle ngendlela nawo lo tawujabula ngayo ngithi nje noma ngabe sewufikile nakutawendeka ufune iclip yalo tabe okwendile ngiyakuthembisa ngalamakhulu emakhulu iKatlego TV itakwendela ujabule. Kunemavi lalapha kuTaga 3:5 lathi Themba simakathe ngayo yonke inhliziyo yakho ungayami ekwadini kwakho. Nansi sesethembelekini ke bazayona akithi. Nomsebenzi lo lesinawo ukukhulisa sikhwama salabasha
Ukuphumelela kwenu kuyoba intokozo kithi nalo msebenzi otaba impumelelo. Amen. Siyabonga kakhulu umholi wami. Katlego TV ukhona. Uyatholakala ke lapha ku YouTube. Na ungena nje ku YouTube uthi Katlego TV utawudibana nayo nalo leli page lapha ekhaya. Na ungena lapha ku Facebook page utawuthi Katlego Media and Technologies. Lapho utawufika ukuthola lona le page layo iKatlego Media. Ungasabi kungena siyatholakala siyethemba ukuthi konke sekuvakele futhi kuyahamba kahle kube impumelelo nisale kahle emakhaya. Sibonga kakhulu.